Yes, reka nongere mfata akanya suhuze mikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muri aya makuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 9 Kamena 2026 nkuko mubizi twibanda ku mutekano politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari tukarebera hamwe uko byifashe muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ingingo z'ingenzi zo makuru tugiye kuba twibandaho nzindukanye nizi zikurikira. Mu mirwano ikomeye cyane bere mu nkengero za teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru byamenyekanye ko M23 yongeye kwivugana koloneli ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Amakuru aravuga ko ari koloneli Gitoko Musafiri uri cyangwa se wabicaga bigacika muri teritwari ya Masisi muri axe za Kinigi. Uyu musirikare akaba yarahoze muri FARDC mbere yuko ajya muri Wazalendo ndetse akaba yari n'umwizerwa cyane wa Tshisekedi. Inkuru y'incamugongo rero kuri Tshisekedi yamusesekayeho ubu ngari gushaka uburyo mu by'ukuri yakongera kureba ko hari undi yakwizera ngo amufashe kwirukana M23 mu bice bitandukanye. Uyu Musafiri akaba ari umwe mu baherewe mu by'ukuri ikosi ridasanzwe mu mahanga. Bivugwa ko uyu nguyu rwose Musafiri ari mu baherewe amahugurwa yo gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende mu bice mu gihugu cya Israeli, ngo yagiye afite ipeti rya kapiteni hanyuma kimara kuvayo nibwo yahise ahabwa ipeti rya koloneli, ari nabwo yahise ajya muri Wazalendo. Akakanya rero M23 yamwivuganye hariya muri axe za Kinigi ni muri Masisi. Amarira yabaye amariba kuri coalition niko bivugwa. Ubwo rero iyi ni inkuru mpise mbabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma muze kunyemerera turebera hamwe intsinzi ya M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu gace kitwa Mikenke kamaze kuba Tombe, aho bivuga ko operation zakozwe na M23 ndetse na MLDP twirwaneho ari operation yasize ibaje cyane igisirikare cya Kongo FARDC, FDLR, Wazalendo na FDNB. Turebera hamwe uburyo abaturage b'abanyamulenge bo muri bira bice bongeye kumwenyura agatwenge rwose ku maso cyangwa se akamwenyu ku maso kongeye kugaragara bijyanye n'uburyo bari bamaze iminsi barazwa rwantambi n'ibitero bya coalition yabyo hasi ku butaka no hejuru mu kirere byagabwaga n'indege za Sukhoi ndetse utibagiwe na drone za CH-4 na ziriya za kamikaze. Reka nze mbabwire uburyo aka gace ka Mikenke kafashwe rwose akakanya M23 natwirwaneho bari kuririmba izamazamuka. Munyemerere turebere hamwe ku bijyanye n'impinduka zakozwe muri Kivu y'Amajyaruguru zaje zikurikiriza iherutse gukorwa mu minsi nk'itatishize muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero ubutegetsi bwa M23 bukomeje kuba ntayegayezwa. M23 ikomeje kwagura ubuyobozi bwayo mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko yongeye gutera indi ntambwe ikomeye mu rwego rw'ubuyobozi mu burasirazuba bwa Kongo. Ikiraho abayobozi 14 bashya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bakurikira bandi benshi baherutse gushyirwa muri Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi rero barimo abayobozi b'uturere nabungirije cyangwa se nabungirije abayobozi b'uturere, harimo birumvikana ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi n'ababwungirije ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'umujyi wa Goma by'umwihariko n'ababwungirije. Reka turebere hamwe rero amazina yashyizwe mu myanya tunibukiranya impinduka ziherutse gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu. Turabikomozaho muri amakuru rwose ntimujye kure. Hanyuma turebera hamwe byinshi bitandukanye. ECC yasabye abanyekongo gushyira imbere ibiganiro byuzuye mbere y'impinduka z'itegeko nshinga. Turabikomozaho. Abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola mu gihe abatari bake bamaze iminsi basize cyangwa se batakaza ubuzima bitewe n'iki cyorezo, abandi bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ibyatumye rero mu by'ukuri cyangwa se n'icyorezo cyakomeje gukwirakwira bituma ibihugu nk'u Rwanda bifata ingamba z'ubwirinzi bishyiraho cyangwa se bufunga imipaka. Uganda nayo byagenze uko nubwo nabuze mbona OMS isaba Uganda gufungira imipaka igihuza iki gihugu na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turebera hamwe amakuru avuga kuri Colonel Mambweni wo muri FARDC. Uyu rero yari yarakatiwe imyaka 10, uyu noneho yajuriye biba bibi ahitakatirwa urwo gupfa mu bujurire. Turabikomozaho. Turakomoza ku byemezo by'inama y'abaminisitiri mu by'ukuri yateraniye muri village Urugwiro ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 8 Kamena 2026 ni inama y'aminisitiri yari yobowe na Perezida Paul Kagame yemeje byinshi tuza kugarukaho muri aya makuru. 5 ku kandi turambuka hakurya y'inyanja ngari babwire ko kuri ubu ibihugu bya Israel na Iran byongeye kurasanaho bwa mbere
kuva muri Mata, ariko kandi iyi mirwano hagati y'ibihugu byombi yasize ingaruka zikomeye. Ni imirwano Amerika yahise yamaganira kure. Ubusabe bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko aka kanya bwemejwe bijyanye n'itangazo maze kubona ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse bikagaragara ko na Iran imaze kwemera ubusabe bwa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngiyo mu by'ukuri impamba y'amakuru cyangwa se ingingo z'ingenzi z'amakuru akubiye muri impamba tugomba kukugezaho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 9 Kamena 2026. Iyi ni Ibakwe Media TV, ngendi Fagi Kayinamura. Icyo gukora urakizi no gukanda hasi ndetse subscribe cyangwa se abone, ugakanda like tukabona ko ubikunda, utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Umutwe wa M23 wafasha agace ka Mikenke, reka nse mbabwire ibyari byo, reka mpere ku mpinduka nkuko mwakomeje kugenda mubinsaba, mbabwire ku bijyanye n'ubuyobozi M23 yashyizeho. Ni icyemezo nomero 034 akarongo kaberamye Cordo PR akarongo kaberamye AFC M23 akarongo kaberamye 2026 cyo ku ya 6 Kamena 2026. Iki cyemezo cya AFC M23 kigena kandi cyemeza abayobozi b'uturere, ababungirije, ba burugumesitiri n'ababungirije, birumvikana umuyobozi w'umujyi n'umwungirije muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingingo ya mbere, umujyi wa Goma hashyizweho Desire Kisuba Ngabo ni meya cyangwa se akabuyobozi w'umujyi wa Goma. Hanyuma Juvenal Nshimirimana yagizwe umwungirije cyangwa se vice meya wa Goma. Ingingo ya kabiri ni commune cyangwa se abayobozi ba commune. Nk'ubu commune ya Kirumba yahawe Jeanne Kavuho, akaba ari we burugumesitiri wa commune ya Kirumba. Hanyuma Rodrigue Yodre Busimba yagizwe burugumesitiri wungirije wa commune ya Busimba. Hanyuma yitwa Katembo Isevisia yagizwe burugumesitiri wungirije. Commune Karisimbi yahawe Eli Rajab Kwizera ni burugumesitiri wungirije. Ubwo rero ingingo ya gatatu n'uturere teritwari nka Rubero, birumvikana yahawe Julien Katembo Ndaliyeni ni umuyobozi wa teritwari ya Rubero. Inosa Munyandekwe Fizi ni umuyobozi wa teritwari wungirije ya Rubero. Muri teritwari ya Nyiragongo ni Prince Mpambuka Ndungutse yezwe umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo. Hanyuma Moise Bigira Abagabo agirwa umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo wungirije. Hanyuma muri teritwari ya Rucuru yitwa Ephraim Izabayo Kabasha ni umuyobozi wa teritwari ya Rucuru. Hanyuma Desire Kanyamarere ni umuyobozi wa teritwari wungirije. Ingingo ya kane cyangwa se ahangaha biragaragazwa ko umujyi wa Bunagana nawo wakizwemo ubuyobozi. Nuko ngo hakizweho Kayonde Rusake ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana. Hanyuma Nzabonimpa Hamuli yagizwe uwungirije umuyobozi w'umujyi wa Bunagana, ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana wungirije, birumvikana. Hanyuma ibyemezo byose byari bihabanye cyane n'iki cyemezo byavanyweho. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 ubushinzwe gushyira mu bikorwa iki cyemezo. Ni icyemezo rero gitangira ngo gukurikizwa kuva ku munsi cyangwa se kuva ku munsi cyatangarijweho cyangwa se cyashyiriweho umukono. Byumvikane ko umukono kuri iki cyemezo washyiriweho i Goma tariki 6 Kamena 2026 na Bertrand Bisimwa ni vice president wa AFC M23, Colonel Nanga Yobeluo na Colonel Nanga Yobeluo. Hanyuma n'impinduka zikozwe muri Kivu y'Amajyaruguru zije zikurikira izerutse gukorwa mu mujyi wa Goma, nanone zikozwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 ariwe Bahati Musanga Erasto, uherutse gushimangira ibikorwa by'ibiro bye ku munsi wa 6 tariki 6 Kamena, ashyiraho abajyanama babiri bakuru binyuze mu iteka ry'intara nomero 01 akarongo kaberamye 019 CAB akarongo kaberamye GPNK akarongo kaberamye 2026 ryo ku ya 5 Kamena 2026. Icyo gihe guverineri wa Kivu ya Ruguru ku ruhande rwa M23
yashyizeho abajyanama barimo Ali Musagara wagizwe umujyanama mukuru ushinzwe ibibazo bya tekinike n'umutekano muri rusange. Gashegu Kagabo Julienne we yagizwe umujyanama mukuru ushinzwe ubuzima n'isuku rusange. Hamenyeshejwe kandi ko iri teka rikuraho kandi risimbura amategeko cyangwa se ibyemezo byose byari byarafashwe mbere kandi binyuranyije n'iri teka ry'intara. Hanyuma n'impinduka ziri kuvugwa cyane mu buyobozi bwa M23 ziri kuvugwa cyane muri Kivu y'Amajyaruguru zije zikurikira izakozwe ejo ni tariki 6 Kamena aho ihuriro AFC M23 ryashyizeho abayobozi b'ibice byose rigenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi bashyizweho ku itariki 6 Kamena uyu mwaka ni Kalangarirwa Mulondani Nicola wagizwe meya w'umujyi wa Bukavu usanzwe ari umurwa mukuru w'intara. Harimo Nyota Lowanja Serine yagizwe meya wungirije. Komine zigize Bukavu zirimo Bagira, Ibanda na Kadutu nazo zahawe ba burugumesitiri bashya n'ababungirije. Gusa Panzi na Kasha nizo komine zitigeze zihabwa abayobozi bashya. Hanyuma Ntambuka Pascal ni wagizwe umuyobozi wa teritwari y'Ijwi. Bulikoko Rene hagirwa umuyobozi wungirije. Elia Rubabura Espoir yagizwe umuyobozi wa teritwari ya Kabare. Kasindi Kingombe Benjamin agirwa umwungirije. Buseyi Jean Bosco yagizwe umuyobozi wa teritwari ya Karehe. Muhamuka Mweze amuzagirwa umwungirije. Sengimana Ruhungande Auguste yagizwe umuyobozi w'umujyi muto wa Minova. Naho Mahombi Mutumayi agirwa umwungirije. Umuyobozi mukuru wa AFC M23 Corneille Nanga Yoberuwo yatangaje ko ibi bice byari bimaze igihe kirenga umwaka bitagira abayobozi, bityo ko kubashyiraho byihutirwaga. M23 mu byibuka ko yafashe mu by'ukuri byinshi muri ibi bice muri Gashyantare umwaka ushize 2025 yanahise ishyiraho guverineri w'intara ariwe Emmanuel Birato Rwihimba kugira ngo akurikiranire hafi ubuzima bw'ibyo bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kamena uwo mwaka nibwo yaje kumusimbuza Patrick Busu Bwangwi Shombo. Kugeza ku iyo tariki ya 6 guverineri Patrick Busu Bwangwi niwe wakurikiranaga ubuzima bwa buri munsi bw'ibice byose, nta bandi bamufashaga muri rwego rwa gisivile. Byumvikane ko rero mu by'ukuri icyitwa impinduka mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo M23 iri kuzikora kigamije no kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse ubuyobozi wabereye kugira ngo mu by'ukuri bahembuke bongere babeho batekanye, kuko icyitwa umutekano cyo cyakozweho. Ikiri kubako noneho nibijyanye no kwegereza abaturage ubuyobozi kandi ubukaba ari ubuyobozi bubabereye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo havuzwe urugamba rukomeye. Ni urugamba nje nakwita urw'amagasa, rwari urugamba rudasanzwe. Ni urugamba banze gusoma ko tuzi nyaboneka. Ni urugamba igisirikare cya Kongo kitazibagirwa ibyakibayeho. Ni urugamba rusize abaturage bo mu Mikenke bamwenyuye. Ni urugamba rusize umwana yeretswe ko atagomba gusya ko ahubwo igisigaye ari ukuvoma. Ni urugamba rusize amadubu yerekanye ahabera amadubu, ndetse ni urugamba rusize coalition ibonye ko amazi atakiri yayandi, ko n'ibindi bice bafite bidoga cyangwa se bigamba kuba bari kugenzura bishoboka ko M23 yabyigarurira mu minsi ya vuba. Twirwaneho yisubije Mikenke. Ni nyuma y'imirwano ikomeye abaturage ba Minembwe bongeye kugaragaza ibyishimo bidasanzwe, ari nabo baduhamirije aya makuru nkuko bigaragara hangaha. Twirwaneho uyu mutwe nawe watangaje ko wongeye gufata ikigo cya Mikenke giherereye muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye yahuje uyu mutwe n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo. Amakuru ava muri ako gace aravuga ko abarwanyi ba Twirwaneho MRDP binjiye muri centre ya Mikenke kuri wa mbere tariki 8 Kamena nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano yari imaze kubera mu misozi n'ibice bikikije ako gace. Mikenke ni agace gafite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare n'ubuyobozi
kuko gaherereye ku muhanda uhuza ibice bitandukanye byo misozi ya Minembwe na Mwenga, kandi kari mu ntera nto uvuye mu mujyi wa Minembwe. Ifatwa ryako rero ryahise rihindura isura y'umutekano n'imiterere y'imbaraga z'impande zihanganye muri ako karere. Iyi ntsinzi yatwirwaneho ibaye nyuma y'iminsi mike abaturage bo mu bice bya Mikenke n'inkengero zabyo bagaragaje impungenge zikomeza umutekano. Ahubwo ijoro ryo kwa gatandatu ushize amakuru yaturutse mu gace ka Lundu yavuze ko ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo byaguye mu bice bituwemo n'abaturage bihitana abantu babiri ndetse bikomeretsa abandi benshi. Amakuru kandi avuga ko ibikorwa remezo by'abaturage byangiritse, harimo n'amashuri yangijwe n'izo ntambara. Ibi byatumye abaturage benshi bongera gusaba ko habaho ingamba zihamye zo kubarindira umutekano no guhagarika ibikorwa by'urugomo bikomeje kwibasira abasivile muri biriya bice. Nyuma y'itangazwa ry'ifatwa rya Mikenke na Twirwaneho, abaturage benshi bo mu gace ka Minembwe no mu nkengero zaho bagaragaje ibyishimo by'umwihariko. Abo ngoko bw'abanyamulenge bavuga ko iki gikorwa kibahaye icyizere gishya cy'umutekano nyuma y'igihe kinini. Bavuga ko igice cyaranzwe n'ubwoba n'intambara. Mu mashusho yatambutse cyangwa se n'ubutumwa bwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, abaturage bamwe bagaragaye bishimira aya makuru bavuga ko bizeye ko kongera kugenzurwa kwa Mikenke na Twirwaneho bishobora gufasha mu kugenzura cyangwa se mu kugarura ituze no koroshya urujya n'uruza hagati y'uduce dutandukanye two mu misozi ya Minembwe. Hari abaturage kandi bagaragaje ko ifatwa ry'ako gace rifite akamaro kanini kubera ko Mikenke ifatwa nk'irembo ryinjira mu bice byinshi by'ingenzi byo muri Minembwe. Bavuga ko kandi byabongereye cyangwa se byabongereye icyizere cyo gusubira mu bikorwa byabo bya buri munsi birimo ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi byari byarahungabanyijwe n'iyi ntambara. Mu mezi ashize marabyibuka ihuriro ryigizwe na FARDC, FDNB, Wazalendo na FDLR tubagiye n'abacancuro ryari ryigaruriye Mikenke nyuma y'ibitero byari byagabwe kuri Twirwaneho. Icyo gihe impande zishyigikiye leta ya Kinshasa zari zatangaje ko zigenzura ibice byinshi byo muri ako karere. Icyakora imirwano yakomeje kuba myinshi mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice bihana bibi n'iyi teritwari ya Mwenga, bituma ubuyobozi bw'utwo duce buhora buhindagurika bitewe n'uwatsinze ku rugamba. Reka rero mu by'ukuri mbabwire ko ntabwo yari inkuru mbarirano. Umutwe wa Twirwaneho wafashe agace ka Mikenke nk'uko amakuru atubukayo abishimangira. FARDC n'abafatanyije ibikorwa bya gisirikare bahunze Mikenke berekeza mu bice bya Mikarati, Gipupu n'ahandi nk'uko Twirwaneho yabitangaje ibinyujije kuri Colonel Rugabo. Kugeza ubu amakuru ava mu baturage batuye hafi ya Mikenke avuga ko aka gace kari mu maboko ya Twirwaneho, mu gihe amakuru yemewe n'impande zose byerekeye cyangwa se kubyerekeye umubare w'abaguye muri iyo mirwano cyangwa se abakomeretse ntabwo arakirwa ahagaragara. Rero abasesenguzi baravuga ko ifatwa rya Mikenke rishobora gutuma abaturage batuye muri ibyo bice bya Minembwe bongera kubona isukari, umunyu n'ibindi bintu by'ibanze, cyane cyane kubera akamaro k'aka gace mu kugenzura inzira zihuza ibice n'ibirindiro bitandukanye byo muri ako karere. Mu gihe abaturage rero bamwe bagaragaza ibyishimo nyuma y'intsinzi ya MRDP Twirwaneho, ngo haracyakeneye imbaraga nyinshi kugira ngo umutekano urambye ugaruke muri ako gace kamaze imyaka myinshi karazajwe n'intambara, kwimurwa kw'abaturage ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Yes, hanyuma ni mnyemerere mbabwire nandi cyangwa se dukomoze no ku yandi makuru. Mbabwire ko ihuriro ECC ni Eglise, niba mbivuze neza ni Eglise Catholique. Reka turebe. Ihuriro ECC ni Eglise du Christ au Congo. Iri huriro ryatangaje ko inzira ikwiye kandi yizewe yo kuganira ku mavugurura cyangwa se impinduka mu by'ukuri z'itegeko nshinga, impinduka z'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo rwose iyo nzira no gushyira imbere ibiganiro bya diplomasi byuzuye kandi bihuza inzego zose z'igihugu. Nk'uko iri huriro ribivuga, ni byatangajwe ku cyumweru tariki 7 Kamena, ni nyuma y'inama ya 66 idasanzwe ya komite nyobozi y'igihugu y'iri torero, aho ryasohoye itangazo rya nyuma rigaragaza uko ribona ikibazo cy'impinduka zishobora gukorwa ku itegeko cyangwa se ku itegeko nshinga rya Congo. Mu itangazo ryaryo ECC yagaragaje ko impinduka cyangwa ivugururwa ry'itegeko nshinga ari ikibazo gikomeye gifite ingaruka ku hazaza h'igihugu,
bityo kikaba kidakwiye gukorwa mu buryo bwihuse cyangwa se budahuje ibice byose bigize igihugu. Yibukije ko igikorwa cyose kigamije guhindura cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga kigomba gukorwa hubahirijwe amategeko ariho, cyane cyane ingingo ya 5 n'ingingo za 2018 na 2019 ndetse na 200 murambabarira, hubahirijwe cyane cyane ingingo ya 5 n'ingingo za 218, 219 na 220 z'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi b'iri torero kandi basanga ibihe igihugu kirimo ubu bisaba ko habaho ibiganiro byagutse bihuza inzego za politiki, amadini, societe civile, urubyiruko, abagore ndetse n'indi miryango yose ifite uruhare mu kubaka igihugu. ECC kandi ivuga ko ikibazo cy'inteko nshinga amategeko cy'itegeko nshinga kidakwiye gufatwa nk'icy'uruhande rumwe rwa politike cyangwa se ubutegetsi buriho gusa, ahubwo ko gikwiye kuganirwaho n'abanyekongo bose kugira ngo hafatwe imyanzuro ishingiye ku bwumvikane rusange. Mu magambo yaryo, ECC yagize iti muri bihe igihugu kirimo, gahunda iyo ariyo yose y'amavugurura y'itegeko nshinga igomba gushingira ku biganiro byuzuye, bituje kandi bihuza abanyekongo bose. Yes, nibyo ngibyo rero. Yes, mu yandi makuru, abayobozi mu nzego z'ubuvuzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratangaza ko byibuze abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola buzwi nka Bundibugyo, ariko ko abarwayi 283 bakirimo kwitabwaho mu turere 25 tw'ubuvuzi two mu ntara za Kivu zombi ndetse na Ituri. Ibizamini bya laboratoire byagaragaje ko ibipimo 515 abantu 515 byagaragayemo Ebola kuva iki cyorezo gitangajwe. Abantu 91 bakaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Ibikorwa byo guhangana n'iki kiza rero kuri ubu biri mu by'ukuri mu cyumweru cya 4. Mu mpera z'icyumweru gishize, ikibuga cy'indege cya Bunia, umurwa mukuru wa Ituri, cyongeye gufungwa ku ngendo z'indege za gisivile nyuma y'akanya gato cyari kimaze cyongeye gufungurwa. Ubutegetsi bushya bwa gisirikare bwashyizweho muri iyo ntara bwagabanyije ingendo zemerwa gusa mu by'ukuri guhemerwa iz'abakozi bakora ubutabazi hamwe n'amatsinda y'abahanganye na Ebola mu rwego rwo guhashya ikwirakwira ry'iyi virusi. Iyi ni kiza rero cya 17 cya Ebola kibasiye Kongo, mu kwirinda ko habaho kwisubiramo kw'ibyabaye mu cyorezo cyabaye kuva mu mwaka 2018 kugeza mu mwaka 2020 kishe abantu barenga 2,000. Ishami ry'umuryango w'ibyo ryita ku buzima n'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara Africa CDC byatangaje gahunda ya miliyoni 518 z'amadolari ya Amerika, no ngo arenga miliyari 750 z'amafaranga y'u Rwanda yo guhangana na Ebola. Iyo gahunda ikaba izageza mu Gushyingo uyu mwaka wa 2026. Tuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwatanze umwanzuro ku rubanza kw'iyicwa ry'impuguke za Loni, umunyamerika Michael Sharp ndetse na Zaida Karatan wari ufite ubwenegihugu bwa Swede ndetse na Chile. Aba bishwe rero muri Werurwe 2017 ubwo barimo gukora iperereza ku ihohoterwa ryabereye mu ntara ya Kasai nyuma y'imyivumbagatanyo y'imitwe mu by'ukuri yitwara gisirikare ya Kamwina Nsapu yahagaritswe n'inzego z'umutekano. Uru rubanza rw'ubujurire rero nk'uko amakuru abigaragaza ari narwo rwa nyuma rwakatiye abaregwa 54 bose bahamwe n'ibyaha by'intambara n'ubwicanyi igihano cy'urupfu ugeranyije na 49 bari bakatiwe icyo gihano iki gihano mu rwego rwa mbere. Hanyuma rero iki cyemezo kirapfundikira urubanza rumaze hafi imyaka 9 ruburanishirizwa donc kirapfundikira urubanza rumaze hafi imyaka 9 y'imiburanishirize y'imanza harimo enye za nyuma
muri zo zaburanishijwe i Kinshasa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Mu bakatiwe rero harimo abayobozi benshi b'inyeshyamba za Kamwina Nsapu mu bakoze ubwicanyi na Colonel Jean de Dieu Mwambweni, umusirikare mu ngabo za Kongo, nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo Net ivuga. Ku rwego rwa mbere Colonel Mwambweni yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 gusa kubera kubura ibimenyetso. Mu bujurire urukiko rwemeje ko ari we wataye mu mutego impuguke kandi rwemeza ko mu by'ukuri akatiwe igihano cy'urupfu. Tugarutse ku makuru ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, mbere yuko twerekeza no hakurya y'inyanja ngari, nimyemerere twinjire mu by'ukuri muri amakuru ari kuvugwa, twibanda cyane ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa mbere tariki 8 Kamena 2026. Inama yari yayobowe na Perezida Paul Kagame, yemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yashyizeho abayobozi mu nzego zitandukanye, hemezwa imishinga y'amategeko itandukanye n'ibindi byinshi. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku wa mbere tariki 8 Kamena 2026, inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro yewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2026-2027. Iyi ngengo y'imari izibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo no kubaka ubukungu butajegajega. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe mu by'ukuri ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo kugikumira. Minisiteri y'ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma no kugenzura binjira mu gihugu banyuze ku mipaka yose hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturage. Kugeza ubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda kandi ibikorwa byose birakomeje nk'uko bisanzwe. Abaturage barakangurirwa gukomeza kwirinda ndetse no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere yerekeye inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije rishingiye ku ikoreshwa ry'amazi ya Muvumba. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mujyi. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike y'imicungire y'ibiza mu Rwanda, harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye. Umushinga w'itegeko ryemeza kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Botswana yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa no kutishyura umusoro. Hanyuma imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Morocco, Senegal, Trinidad and Tobago, n'ubwami bw'Ubwongereza na Ireland y'Amajyaruguru. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha mu gukumira no guhangana n'ibiza ikizwi nka Africa Risk Capacity cyangwa se ARC Agency. Hanyuma inama y'abaminisitiri yemeje politiki, ingamba na programu zikurikira. Iki
ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nil ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu Rwanda. Itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri, gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi, sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Inama y'Aminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Bwana Jeremy Blaine ni ambasaderi w'umuryango umwe bw'Uburayi mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Dr Simone Knapp, ambasaderi wa Austria mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Madame Dede Ekowe, uhagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi IFAD mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Inama y'Aminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMO ni Bwana Habiyaremye Ruhorihose Florien. Umugenzuzi mukuru wa Gender wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire yongerewe manda. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RGB ni Bwana Ineza Izere Gratien, Internal Audit Division Manager. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ni Minani Faustin, Head of Service Delivery and Good Governance Department. Murindwa Anatole, Head of Search and Homegrown Solution Department. Murungi Anita ni Service Delivery Division Manager. Munganyinka Taima Lydia, Registration Division Manager. Nikora Sylvain akaba Applied Governance Research Analyst. Ikigo gishinzwe amashuri makuru HEC cyangwa se HEC. Dr Habimana Olivier, Head of Department of Digitalization and Research. Dr Nyiringango Gerard ni Division Manager for Post Quality Enhancement in General Education. Shyaka Erics ni Communications Analyst. Hanyuma Mushambaro Richard ni Legal Analyst. Mu bindi, Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'Aminisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugeza ku 14 Kamena 2026 mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro Kigali International Peace Marathon. Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21. Minisitiri w'ibidukikije yamenyesheje inama y'Aminisitiri ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye ku masezerano ya Montreal. Yes, ngayo nguko rero, reka munyemerere twambuke hakurya y'inyanja ngari. Twambuke hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe naho uko ibintu byifashe, cyangwa se turebera hamwe amakuru ari kuvugwayo. Kuva mu ijoro ryo ku itariki 7 rishyiriye 8 Kamena 2026, ubwo no kuva mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, byongeye gukomera cyane. Iran na Israel bongera kurasana. Ibihugu byombi byarasanye byifashishije misile. Ni nyuma y'iminsi impande zombi ziteranye amagambo mu gihe cy'agahenge kagizwemo uruhare na Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gahenge byitwaga ko kari hagati ya Amerika na Iran kasize ibibazo byinshi bitarasubizwa, birimo niba Israel yaragombaga guhagarika ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Libani, kuri Hamas mu ntara ya Gaza ndetse no kuri Beirut muri Yemen. Hanyuma rero iyi mitwe yitwaje intwaro ni ingenzi cyane kuri Iran, kuko abakurikiranira hafi amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati bahamya neza ko ikora nk'ingabo Iran yifashisha mu gushyira igitutu kuri Israel, kandi ko Tehran ariyo iyiha ibikoresho ikanagira uruhare mu buyobozi bwayo. Ubwo Israel yari ikomeje kugaba ibitero kuri Hezbollah mujyi wa Beirut, Iran yarayiburiye yimenyesha ko ibyo bishobora gusubiza ibintu byose irudubi, intambara ikomeye ikongera ikarota nk'uko byagenze
byagenze muri Gashyantare na Werurwe 2026. Byasaga naho Israel itumva uburyo cyangwa se itumva umuburo wa Iran, ikabifata nk'ibikangisho gusa, cyane ko yayishinjaga mu by'ukuri yashinjaga Hezbollah gukomeza kubangamira umutekano w'abatuye mu majyaruguru ya Israel hafi y'umupaka wa Liban. Ku gicamunsi rero cyo ku munsi wo ku cyumweru tariki 7 Kamena, ingabo za Israel zaratunguranye zigaba igitero gikomeye ku birindiro bya Hezbollah mu gace ka Dahiya kari mu majyepfo ya Liban, zishinja uyu mutwe kurasa za roketi ku batuye mu majyaruguru y'igihugu. Ukwihangana kw'ingabo za Irani kwarangiriye aho, kuko nyuma y'amasaha make ibirindiro bya Hezbollah muri Dahiya byarashwe cyangwa se birashwe, nazo zatangiye kohereza misile za rutura muri Israel. Intwaro z'ubwirinzi zirategurwa, abaturage basabwa kujya mu bwihisho. Ikinyamakuru cyangwa se ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko ubwo Irani yarasaga izi misile, Perezida Donald Trump yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Nubwo Trump yasabye Netanyahu kudasubiza ab'imbere muri Israel, bakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kurasa Tehran. Mu masaa 10 y'urukerera rwo ku ya 8 Kamena, ingabo za Israel zatangaje ko zagabye igitero cy'indege ku birindiro by'ingabo za Iran mu bice byo mu burengerazuba no hagati muri Iran, kandi ngo hangijwe byinshi birimo intwaro n'ibikorwa remezo. Mu birindiro by'ingabo za Iran byarashwe mu rukerera harimo ibiri mu murwa mukuru Tehran, umujyi wa Tabriz, Marshall ndetse na Isfahan. Ibinyamakuru byo muri Iran bihamya ko nta wapfuye cyangwa ngo akomereke. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko Iran yarashe muri Israel misile hafi 30, izindi ebyiri ziraswa n'abarwanyi b'umutwe w'Abahouthi. Hanyuma kandi ibiro ntaramakuru Tasnim bikorera leta ya Iran byatangaje ko amakuru mu by'ukuri bikesha umwe mu bayobozi b'igisirikare yavuga ko cyiteguye guhangana na Israel na Amerika igihe kirekire, bityo ko Israel na Amerika mu by'ukuri ngo nibigishotora bizaba bikoze ikosa ry'ubusazi. Ngo yagize ati, niba abanya-Israeli n'abanyamerika batekereza ko bafite ikibazo mu biganza byabo, bakumva ko bashyira Iran n'ingabo zayo aho bashaka mu gihe bari gukora ibyaha, cyangwa se bakagena aho ibisubizo bya Iran byagarukira, baba bari gukora ikosa ry'ubusazi. Ubwo misile zari ziri kugwa muri Israel, izindi ziri gusamirwa hejuru mu kirere, byavuzwe ko Netanyahu ateganya gukoranyiriza abo mu nzego z'umutekano mu nama yihutirwa yiga ku ngamba zifatika zikwiye gufatwa kuri iyi ntambara ya rose. Hanyuma rero Perezida Trump yanyujije ku rubuga rwa Truth Social ubutumwa busaba impande zombi guhagarika kurasana bwangu, kugira ngo harebwe niba ibiganiro by'amahoro bikomeje bishobora guhagarika amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Agira ati, Israel na Iran bigomba guhagarika kurasana bwangu. Ubu butumwa bwakurikiwe n'ubundi buvuga ko impande zombi ziri kureba uburyo zakubahiriza agahenge nyuma y'amasaha zihanganye. Nyuma y'ubutumwa rero bwa Perezida Trump, igisirikare cya Iran cyatangaje ko gihagaritse kurasa kuri Israel, ariko ko Israel niyongera kurasa i Tehran cyangwa mu majyepfo ya Liban, intambara yongera ikarota. Cyagize kiti, ubushotoranyi n'ibikorwa by'ubugome nibikomeza aharimo mu majyepfo ya Liban, ingamba zikomeye cyane rwose zirenze zafashwe mbere zizakurikiraho. Perezida wa Iran yitwa Masoud Pezeshkian yatangarije ku rubuga rwe rwa X ko igihugu cye cyiteguye gukomeza ibiganiro by'amahoro, ariko ko kwirwanaho mu gihe cyashotorwa nabyo bishoboka. Ati, ntitwavuye ku rugamba kandi ntitwanavuye mu biganiro. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko igisirikare cya Iran gitangaza ko kitongera kurasa muri Israel, ngo Trump yongeye guhamagara Netanyahu ku murongo wa telefone, ariko ibyo baganiriye ntabwo gigeze bimenyekana ubwo iyi nkuru yasohokaga. Gusa igisirikare cya Israel cyo ntikigeze itangaza niba nacyo cyemeye guhagarika ibitero by'indege cyabyutse kigaba kuri Iran, ariko hari amahirwe menshi ko impande zombi zakubahiriza agahenge kasabwe na Perezida Donald Trump. Gusa muri aka kanya mbagezaho iyi nkuru, mbonye amakuru avuga ko Israel nayo mu by'ukuri yideklara ivuga ko ibi bitero cyangwa se intambara cyangwa se
yahagaritse ibi bitero n'ubundi ku ruhande bahanganye. Hasohotse amashusho ari gukwirakwira kuri ku mbuga nkoranyambaga akomotse kuri televiziyo ya Israeli. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu avuga ko Iran na Hezbollah muri iki gihe aribwo bidafite imbaraga ugereranyije n'ibihe byose byashize, ndetse yemeza ko Israel igiye kubihagaritsa ibitero rwose kuri Iran nubwo intambara itari yahagarara. Mu by'ukuri ni uguhagarika ibitero ho gato, ariko intambara ntiragera ku musozo. Aragira ati ubu kurasa bibaye bihagaze kuko Israel yihoreye ku bitero byagabwe na Iran. Ibinyamakuru byo muri Amerika biravuga ko ubwo Iran yarasaga misile muri Israel, Perezida Trump yahamagaye Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Netanyahu rero avuze ko Iran niyongera ariko guhirahira ikagaba ibindi bitero iza kuraswa bikomeye. Ati Iran nikora ikosa ikongera kutugabaho ibitero tuzasubizanya imbaraga nyinshi. Israeli ifite uburenganzira busesuye bwo kwirwanaho kandi ikabikora ku rwego rwose byakenerwaho. Netanyahu avuze ko yavuganye na Perezida wa Amerika, arabishimangiye ngo baganire ndetse kuri intambara by'umwihariko kuva ku cyumweru baraganiriye ubwo impande zombi zatangiraga kurasanaho. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kwa kabiri tariki 9 Kamena 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.